Pozdrav! U ovom videu naučit ćete kako složiti Rubikovu kocku. Prvo se slaže jedna boja. Počet ćemo od bele. Da bi složili belu, prvo moramo složiti beli krst, što znači da ove 4 kocke moraju biti bele. S tim da treba da poravnamo te boje sa ovim srednjim kockama, što znači da će tu biti plava, bela, crvena, bela, zelena, bela i narandžasta, bela. To je nešto što nije teško, ne treba vam nikakav poseban algoritam za to. To je nešto možete sami uz malo razmišljanja da uradite. Ovako bi trebalo da stoji bela, plava. Onda sljedeća narandžasta. Tražimo narandžasto belu na kocki. Evo je ovde. Narandžasto bela. Stavimo je dole da bude i onda je vrtimo dok god ne dođe do narandžaste. Kad dođe do narandžaste, samo sve stavimo gore. Sada ona je tu, ali nije na svom mestu. To se rešava tako što pomerite kocku sa strane, pa onda dole, pa je pomerite tu do narandžaste. Ovo ovdje vratite nazad gore da je ne pokvarite plavu i onda za 180 stepeni pomerite tako da narandžasto bela dođe u liniju sa srednjom narandžastom. Crvena, crveno bela. Tražimo crveno belu na kocki. Ona se nalazi ovdje gore. Spustimo je skroz dole. Vrtimo donji deo dok ne dođemo do crvene. Znači crvena je sada, crveno-bela je na mestu, ali nije okrenuta kako treba. To samo je pomerimo sa strane, pa tu stranu dole, pa je stavimo ispod crvene i onda sve to za 180 stepeni pomerimo prema gore. Ostalo nam još zeleno-bela, evo je zeleno-bela ovdje dole, što znači samo pomerimo tu do zelene srednje, okrenemo sve za 180 stepeni i dobili smo taj krst i sve su ove boje poravnate sa srednjom. Srednja vam u stvari označava koje boje će biti ta strana. Sljedeće što rešavamo su ćoškovi. Isto tako, znate tačno gde koji ćošak ide. Znači ovdje će ići belo, zeleno, crveni. Recimo, nađemo taj belo, zeleno, crveni, evo ga ovdje, i stavimo ga ispod tog ćoška gde treba da dođe. Znači, ostavimo ga tu. I onda jednostavno potezima ove i ove strane namestimo da bude gore kako treba. Znači, to je isto nešto što ne mora, što možete sami da uradite uz malo razmišljanja. Znači, spustite stranu dole, pomerite ovu ovdje, podignete je gore, sad je taj ćošak na mestu. Ova je već na mestu, sljedeći koji treba da bude plavo narandžasto beli. Nađete plavo narandžasto belu na kocki, evo je ovdje, vrtite dok ne dođe ispod gdje bi trebalo da stigne i onda pomeranjem ove i ove strane jednostavno namestite tu kocku. Znači sad namestili ste je tu gore, ali nije okrenuta tako kako treba. Što znači da samo pomerate te dve strane i ta je došla tamo gdje treba. Još nam je ostalo bela, narandžasto i zelena. Nađemo je gde je, znači tu je belo, narandžasto, zelena. I isto, pomeranjem ove strane, pa ove, stavljamo je gore, nije na mestu, produžimo gore, nazad, ova, gore i to je rešen prvi sloj. Znači ove ćoškove, jednostavno pomeranjem ove i ove strane, možete podići gore bez problema. Sad sljedeće što treba da se reši su ovi ćoškovi, ovi. Tu isto, tačno znate gde koji treba da dođe. Znači ovdje treba da dođe zeleno-crveni, ovdje crveno-plavi, ovdje plavo-narandžasti i narandžasto-zeleni. Sad to se
radi na sljedeći način. Okrenete kocku naopako i na gornjem sloju, sad je dole ovaj beli sloj, na gornjem žutom sloju tražite taj ćošak koji nema na sebi žute boje u ovom slučaju. Znači, evo recimo zeleno-crveni. Vrtite taj gornji sloj, to je donja dva, dok ne poravnate crveni sa srednjim. I onda gledate na koju stranu ta zelena treba da dođe. U ovom slučaju treba da dođe na desnu stranu. Sad, ovde treba da naučite prvi algoritam. Algoritam jeste strašna reč, ali to je u stvari samo serija poteza koju treba da naučite. Da bi mogli da naučite tu seriju poteza, morate znati kako se obeležava koji pokret kockom. Recimo, ako bude potrebno da se pomeri gornji u smeru kazaljke na satu, to je slovo G. I to pomera se za 90 stepeni. Ukoliko treba da se pomera suprotno od kazaljke na satu, to je slovo G'. D, D', L, L', P, prednja strana, P' i DO kao donja i DO'. Tako da ovaj algoritam koji treba da ide u desnu stranu je sljedeći. Znači G, D, G', D', G', P', G i P. I sada je ta zeleno-crvena došla tu na svoje mesto. Isto tako sljedeća. Recimo sljedeća je plavo-crvena. Stavite na plavu stranu, gledajte na koju stranu treba da ide. Treba da ide isto na desnu. To znači opet ide taj isti algoritam koji kaže gornja, pa desna, pa gornja prim, pa desna prim, pa gornja prim, pa prednja prim, pa gornja i na kraju prednja. I ta je došla na svoje mjesto. Onda zeleno narančasta. Ona isto treba da ide na desnu stranu. Znači, idemo ponovo isti algoritam. Gornja, desna. Gornja prim, desna prim, gornja prim. Prednja prim, gornja i prednja. I sad je isto, i ta je došla na svoje mjesto. I još nam je ostala jedna, to je narančasta. Opet ide u desnu stranu. I opet ide isti algoritam. Znači gornja, desna, gornja prim, desna prim, gornja prim, prednja prim, gornja i prednja. I sada ste rešili kocku. Ukoliko se desi, ko što se ovdje nije desilo, da tu kocku treba da pomerate na levu stranu, ide isti algoritam, samo obrnut i on je G', L', G, L, G, P, G', P'. Znači to je isto redosled. Znači sljedeće što rešavate je gornji sloj. Gornji sloj možete dobiti različite varijante u gornjem sloju. Možete dobiti, mi smo sada u ovom slučaju dobili krst, već gotov, što znači da preskačemo ovaj algoritam, ali može se desiti recimo da dobijete kao što je ovdje, da dobijete samo jednu tačku, ili se može desiti da dobijete L ili crtu. Znači to je uvek ta tri oblika osim krsta koji je uvek možete pronaći na gornjem sloju u ovoj fazi kad su ova dva sloja rešena. Znači jednostavno na osnovu kako stoje ta žuta
gore, tako držite kocku i sljedeći algoritam radite. Ako je samo tačka, svejedno je kako okrenete to kocku. Ako postoji slovo L, to jest ovako, da možete da okrenete bilo kakvu kocku da vam stoji ovako, onda držite kocku baš tako, znači da bude ovde to žuto, a ukoliko imate liniju, recimo kao što je ovde, na ovoj kocki, u stvari ovde postoji i L, a postoji i linija. Onda držite liniju da bude ovako popreko, znači ne ovako držite kocku, nego držite ili ovako ili ovako. Dobro, ukoliko imate tačku, rešavanjem sljedećeg algoritma rešit ćete, doćete u sljedeću fazu. Znači od tačke ćete dobiti slovo L. A algoritam za to, znači svejedno kako držite kocku ako ima samo tačka, je P, D, G, D prim, G prim, P prim. I sada ste dobili to L o kome smo pričali i bitno je da pozicionirate kao kocku za sljedeći isti taj algoritam ovako. I onda uradite P, D, G, D prim, G prim i P prim. I sada ste dobili tu liniju. Što znači da možete ili ovako da okrenete kocku, bitno da vam linija stoji popreko. I onda uradite opet taj isti algoritam koji kaže P, D, G, D prim, G prim, P prim. I sada ste dobili žuti krst. Znači svejedno da li tu postoji žute, bitno je da je tu krst. Znači sljedeće što treba namestiti, pošto vidite da nisu, neke jesu, neke nisu nameštene. Može se desiti sljedeće situacije. Jedna situacija je da možete dva ćoška, to jest dva ova, da namestite da budu kao što je ovaj, na svom mestu. Znači sada je to nemoguće uraditi, to jest moguće je uraditi, ali ne mogu da budu jedno pored drugog, nego su popreko. Znači ili će se desiti da budu jedan naspram drugog, kao što je ovde, crveni i naranđasti, ili će se desiti da su jedno pored drugog. Uglavnom, isti algoritam se radi da bi se namestili sve četiri ivice. Bitno je kako se pozicionira kocka. Znači, ako imate popreko, onda pozicionirate tako da budu jedno preko druge. Ukoliko imate jednu pored druge, onda treba da bude jedna sa zadnje strane i jedna sa desne strane. U svakom slučaju, kada su jedno preko druge, onda taj algoritam se mora uraditi jedan put više. A taj, kako se zove, algoritam je sljedeći. Znači držite kocku da su jedan naspram drugog, te ivice koje se poklapaju i ide desna, gornja, desna prim, gornja, desna, gornja, gornja, desna prim, gornja. I sada kada okrećete kocku, recimo namestite naranđastu, vidite naranđasta i plava su na svojim mestima. To je ono što smo tražili, znači stavljamo da jedna bude plava sa ove strane, a jedna naranđasta koja se poklapa sa ove strane. I onda radimo taj isti algoritam koji kaže desna, gornja, desna prim, gornja, desna, gornja, gornja, desna prim, gornja. I sada se to desilo da su svi ovi ćoškovi, to jest ivice, nameštene. I da jedino što nije rešeno na kocki, to su ova 4 ćoška. Ta 4 ćoška rešavamo tako što tražimo ćošak koji je na pravom mestu. Ne mora biti okrenut kako treba, glavno da je evo to je ovaj ćošak, u ovom slučaju žuta, crvena, zelena. Imamo i žutu, crvenu i zelenu, samo što nije okrenuto tako kako bi mi hteli. Bitno je samo da se pozicionira taj ćošak u ovaj donji desni ugao i da se ovako drži kocka. Ukoliko ni jedan ćošak nije, onda je svejedno kako držite kocku, bitno da je taj sloj gornji.
Znači, u donjem desnom uglu držimo taj ćošak koji je ispravan i ono što radimo, sljedeći algoritam koji ide gornja, desna, gornja prim, leva prim, gornja, desna prim, gornja prim, leva. I sada smo dobili to da su svi ovi ćoškovi na svom mestu. Nisu okrenuti kako treba, osim ovog jednog, ali su na mestu. Tu trebaju da budu. I, znači, do rešenja kocke nam ostaje još samo jedan algoritam. To je algoritam od 4 poteza. Znači, bitno je da stavimo u desni ugao kocku koju želimo da promenimo i idemo algoritam koji kaže desna prim, donja prim, desna, donja, desna prim, donja prim, desna, donja, desna prim, donja prim, desna, donja, desna prim, donja prim, desna, donja. Sada kad je ovaj na mestu, a iako izgleda da je sve zeznuto, ali nije, sad kad je ovaj na mestu, onda idemo sljedeći. Sljedeći radimo tako što samo gornji sloj pomerimo i to sa G prim i onda idemo isti onaj algoritam, ne mrdamo kocku. Desna prim, donja prim, desna, donja, desna prim, donja prim, desna, donja, desna prim, donja prim, desna, donja, desna prim, donja prim, desna, donja. Sad je i ovaj ćošak na svom mestu. Sada okrećemo samo gornji deo još jednom i idemo opet onaj algoritam. Desna prim, donja prim, desna, donja, desna prim, donja prim, desna, donja, desna prim, donja prim, desna, donja i desna prim, donja prim, desna, donja. I sada jedino što treba da uradite je još da okrenete gornji sloj tako da se sve poklopi i rešili ste Rubikovu kocku. Ukoliko vam nešto nije jasno, slobodno pitajte u komentaru i ja ću vam rado pokušati objasniti. Hvala.